everyone! Imbag nga oras iti tunggal maysa. Advance Merry Christmas kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro man na nakapadasan tintay patangatang unay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Sir Nathaniel Pangpangdeo, ni Ma'am Mary Claire Fianza, ni Ma'am Cheryl Wakit, kani Ma'am Maricar Tibayan. Hello kada kayo amin. Manipod man nga rod kani Kabsat Lusing sa napud no anagan tintay drama. Kasto iti konana, dear manang biyanang, kada kami amin nga kakabsat, dua kami abalo. Adagar aram iti kabsat ko apada kabalo. May sa pensyonado ti agar-aram kan ko ana. Kat gapoy iti dayta, medyo maditinamnam ko. Tasana siya ti arman tinasao a pensyonado. Iso nga impamuspusak ti amin, tap nagbawing tila kaya pensyonado kanyak. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Tanya nga'y, Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akun pati? Ay na, saan ang problema dayta? Papay, dagita laubing ayat at dakarbangan na nga agayat. At dami karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming, di na kumamot parigatanan Tani, marigatanak mo't nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditang aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yung dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apat te. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mo ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sang butong tati agin layat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsum day jay apatay. Kaano bulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan, ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo't amyadan, ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay, ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sa pa'y paggigindanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonen jay talaw. Sa aklonen met. O di, upat kayong anubya na. Ne. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang dararman na. Ay ko, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladay jay. Imposible nga agayat kan kaday jay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado day jay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsin day jay. Ading ko. Bolile kong day jay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Ay, wen manang. Nukas tangarod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamadagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Anang, adda kwartayaw. Apay manan ti kwartaya, Gino. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak,
alkansya. Naibos man nga rodon tigatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw kat awam mo trabaho. Mao din day dyan anak mikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray lima gasula. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod na kwartak nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Gino. Ay, sadut kan tumo nga may. Di ka birok iti panggadam. Day tala ag puto ti paggagatam. Di kayo sumanaon na. Bangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan di apo ko yaw. Ay, ngalalala. Mabiit lang nga raw. Elma, no may ni tata mapat ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, akanayon nga umay dito'y. Umay agar aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay ka na bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naan. Diyak magpapaaram kang kwana. Isumat yung may agar aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron matibagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod kada kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mo't kiting anak yo Hanggang sa balilat mo tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, aduti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Sika magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Ha, di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam ngay. Mapanak man ijay balay da kabagis mo aribeng. Ngam, dumagasak mo di tatali papa. Tagumatang kiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mapad ka man ang agarab. Wala. Ano sa kon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kad naibaga na, maumuma ka nun iti panagrupropam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka man, di nakanto kano aklunan. Kunanda may, di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na tikas takeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Iso nasaysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming tikasta. Tiyam mo kinasingpot ti kamsat mo. Nagsaya at mag-ipanlakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay.
Di nakakayat, jay kapsat ko. Di nakapagan ano day, jay. Ay, basta gayam. Mala, jakon mapanidya balay da. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam di bagbaga na may papankanyak. Jaklay pagaraw. Unak no nasingpet day jay aremeng. Traidor magayam. Nintalaga nagmerienda di tatalipa pa, pati. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Luseng. Ay, wow! Thank you, Angarod! Ato'y titisyo, pati. Ay, agyaman lang, Luseng. Ne, adapay di mo pinunasan. Iyag mo, ta siyak timang punas di tatimid mo. Datan Ay na. Nag-sweet ka gayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, sikam, tila damdamag. Kababait, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa ta sa anak mo't anarigat akasarsarita. Sikagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras ka matan Anya, umay kagarot. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, katuwa na. Ay, talaga ay. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakal mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay, Oh, adto iti kwarta, Luseng. Ka, gumatang kay tinabanglo asambo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. ay, Kan gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno na pintas kita. Kan agpakuko ka. Padalosam dagita kukom. Tan nagmumurseng. ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa rin ka. Kan agbado kay ti pangseksi. Ay, sige, patay. Agpaili intong pigat. Sige. Tanayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, pati. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wide kan pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumula ay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, isupay atin ang tiniti kwarta kapag papintas ka. Ha? Asino? Ni pati, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami.
kayat mau makiasawa ak manay Gino. Ngayon, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung no padpadan tumod lang amang kurangos. Ay, orasaran. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tanong bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Ha, siya, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan ka da antiluseng kung tatapat ti. Ah, anya may papankadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Ha? Imposible Kano kontra ni Ante miti day japat day. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapati. Anya? Lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinay at magayam kang kuana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa bastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinay at kamagayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnamain amatid na agtirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Alaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak lang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana, katawaan datadagiti tao. Ha? No kaya mo, agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga adda maibaga ti tao? No, agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo, ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo nagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti Romar. At daaramida. Ala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko no agpensyon ni tatapatay. Di yung lipatan apurwakan dagiti po ko Wen, malalala tulungan na ngarod nga aging pake, tapno mabiay. Agasem nga Umangar kayo ni tidakkel balay nanang. ay, wen ha. Mapadas ko mula nga, hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijidakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ko ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwang talang diti balay. Tawarin katulong ko diti balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada kamutan akadwak dito. Ah, Itatadakan diti balay.
Si kanti mang trabaho iti sigod nga aramidan ti babaw na yun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan da tumapay. Nalakalaang mo't trabaho da ita. Ay uwin anya ngay nga ron. Talaga kasta, tagasawa ta ka nga rudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daon dito'y. Malangaron, tarong warak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, jak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkel ti balay ko. Oh, Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay. Apay aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay aya. Ayan tayo charger ko. Wala ang bantag charsak. Ay nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapol nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Gantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit da gito'y Gat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laangay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmat laang ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanyak. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati may baon-baon. Tasyak mo ti agpin-pinsyon. Naimbagin ka, tagdakala dito'y balay nga agtuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bentar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay? Engam may bagbagaklaan. Engam, ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta tirumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampo ka pa yun. Di ka nasagsam-syampo ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti kaadam dito'y balay.
Luseng, ada bisitak nubiga at uda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Sa nga pula putahi ti lutuam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Ah, bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na, tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam ha. Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabail ak alutwain ti sa nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga gring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay ke tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaon ng luseng. Mga yabak nga raw iti kaduak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay na, nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy ngagdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Oh, padawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw may nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan at taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mapanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakan kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga rudan nagsubli iti balay ni Patti, ket sinina akon anamin pinsan. Dita na risko at talaga maditi mang traidor iti pada a tao, tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daytaman nga rod ti jak malipatan na kapadasak iti biyag. Tikab sa tunugayem mo, lusing. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Advance Merry Christmas manan. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode, ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, at dadagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawatak latta ti tulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggaan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sardangamon dayta nga aramid. Manipod kanikab sat bagbag san na pudno anagan tintay drama ita. Kastoy man ti kunani kabsat bagbag. Dirman ang biyanang. Adaman met kapadasa kakayat ko pay drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag.
Gaputan na bannog ka na umak trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta. Ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilo. Ne, adaya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong garod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man tala kagatang iti motorsiklo na. Well, tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day jay. Ah, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen, mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kanan agmekaniko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ah. Kit ka sana ang makasuro Gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano, agiskwila ak sa iti driving bakit. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladak na rudmat ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, bye-bye amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing agmaneho ken nalaing gutlaeng a mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mat, Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel magayam ti matubod ita. Ay, wala ang bagbag. Ngam, depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamit tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumam mo tag-repair kan agmanihula ko maangkan. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kendag dumabay. Ha? Ayaw na niya. Padasag sama ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akan-akan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man hanggan. Wan, padasag kita'y. Mala, hintay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manja ko, nauma akong nagtalog. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na anggal ko. Kasano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kanila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Isong ila ko kung tinuwang ko bakit. Tapagpuo nakiding ag-ahinte. Lalako kung tinuwang ko bakit. Isong ngayon nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no, matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money ba eh? Ala nga rut. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagos. Gumatang kay Tikaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo akaldeng bagbag. Adanggal, kaan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ako kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng tila ako kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden tila ako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay?
Naikontak mo, dagitay lakong. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dyan. Anya? Kahit, si daan namin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangin da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti kalding ko. Ha? Ay, nasaya Inkas da amin. Wen, may sa tao tinanggatang. At dalatubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay, nasaya at unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangom ngay. Kumporme, agbiro kak, bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam, Sana na, tarak na. Ada mo yung alakaw? mawamerdam mo. Padasem man timapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko nadapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Agasem man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may iti day di asawa. Anyan, nagsosyal magtag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katapno da partam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamalt. Isa pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo? Baka ununuang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitahan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangak nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kan magbalor iti 8,000 day ta. Nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuwan atan ako, Sem. Agday-dayet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw, basta i-cash mo Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 day ta. Di, oray 8,000. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar jay kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da, partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tayo nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wine, tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw.
isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulaan ng numalpas. Sana balay, ta bastante mo, tidanom tayo. Ay na, nagmayatan nga eh. Ay naimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, no jak igatang. Ay no kasta, naganan siyam, tayong gatang mo dito eh. Kung bakit, adaman ang gatangag anwang, duha anwang, ilakok tumanan itinangin at dantuman maganan siya kaon. Anya ti kaya't magatangin tanong sumaruno. Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw, sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw narang, duha agasot day ta. Ay, may taman pa nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka, kas ahintay. Ay, mayat sagi iti kita mi ti dayta, anak ko. Medyo, narang. At damat ha, may mayatikas na trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin ha. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dyan talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay way, manutay urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ah? Ne, kunak man no ornongan ta tapag patarimaan ta iti balay da jay. Agurnong tan to iti sabali ba kay? Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mo karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Ah, kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagbaga di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayat kidi ah. Tadan service yaw. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro ah. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan, nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatang ak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Kat nangina mo ti purwens. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagita kang agbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan itirugan. Umapal ka kina Uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiyagan ni Uncle mo tasigudan nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inut tulat ta makaurnong ta Di ka ganat nga paadaw iti kwarta. Kaanong tupay bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki diya balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan pan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italahaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige ah. Mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Anday, da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Uy, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak.
Akin kukuha ka iti ginatang mo nga. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang ken talo kaldeng. Na? Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo nga. Kaadamo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na, di mo naawatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yung alugan nyo, Rona? Kaano ang ginatang nyo na ito'y? Idi kalman, Uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, Uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusurtin sa tika na kakiti panag-ahinti na. Ayan na nga'y. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen, Uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw nga ahinte yasawa balasang ko. Maya magindi una inyo ko maapatarimbahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, Uncle, ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ah, ala, nagadong? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaang may tilugan ngin lakong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng! Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Sino day di abuseng? Jay, buso ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Kit bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan pare, napnaga kitis to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasana na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, Norabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mo mapukpukaw anuang kan kaldeng iti amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa inanang? Hindi pa ila kano na panalawas. Anya? Sabay naglako nila ka iti dua anuang kan dalawa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adaan ti si Presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dahi ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam pinabay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka siya. Di nakisuksukat ka bayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pang panunuto mon. Ti panunutam.
No kasano ang makaruwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat iti nakarwarak, nagbalbaliw akon. Pagbababawyak di ngay naramid ko. Iso kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Hello, naragsak nga daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin sa napud no anagan tintay idrama. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dear man ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo, tano andaing kadang ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, bana gapakaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Bang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno, no jakon gumatang iti ipasidata. Una lang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kantong iti uray talok ta adudang agapas. Una lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapaw Aldrin. Naparti mo tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang party kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina ti native a manok itan. Sayang no ipasida tayo lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakalutaw iti sidaun da. Di ka matanagan nanang. Tadaginatang ko at adakila sardinas. Ison, ilutun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinay. Ayan niya kamuitain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Ay gayit ibagayon tulatan mangukukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Inka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida ka da kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan dagitay tarakin ko amanok. Ta mangukukop da. Di balay, tainton maminsan, mabalinan ang maparti dagijay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraep. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, adaan mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wanong sikanan. Oray sikan hadlang angkay. Takurang ti kwartak no brand niyaw talaga. Adamat tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin simil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay da. Uwan man angkay. Nagapwa Aldrin, namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Uwan nanang, tanay bagla pagluganan nagpaili. Uwan no adda papanan. Ay ka, makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga laang? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo nakareg. Apay aya, aday bagam. Nagpagpakuyog namin kanya kiti kalmar.
Mapan may kumabayatan na, tayo mo tao nagatangan na. Diya mo, nauray di balayan. So nga, imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain ka ba, guys? Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, Wijay Salas, ururayan na ka. Abay ganun nanang. Ne, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kan kuanay di kalman. Ay, nagmadimag nga ron dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo. Ngay man maneho. Isu ajak tuluyon ang katangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot tayo dyan panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi nanang. Isu nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan me. Anggan, pasensya ngayon. Ngam nagbaloy ti pangadang ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka. Anya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam na jay. Kat ibagayo laktan alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbaga nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na, Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Kadyak narog kayatan. Tila yung bagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik na tapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Apay na lang. Kahit yung nga ron aya ang madisgrasya. Nagmadi nga ron tinaytagtagainab ko. Agda karubaga ngagbabawi. Kadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla iti syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws. Taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa lang arong ti kukuam nga insan. Agaram kan at mga sawa kamatan. Awan iti panunot ko reta insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga sawa ka kiidimot ton. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, ang sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna.
Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may sa nga abay. Anya? Ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos. Mangibaw na kan ay itimang surot king kwaray di balay ka. Wen, Uncle, adabi na unmin. Unay ka na dya taon. Di lagbay ngay sula mo uray. Barang paumayan na, Uncle. Oh, Aldrin. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. At datay umay mang sukun ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. At dagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantuan umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul maggayam nga agmarcha ti abay. Punak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mang sukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya, apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuro na. Ay, ala nga rod, te ibaga kiti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa, saan alas minute. Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmarcha gayam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaeng. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wadda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam itinasapsapa, tapnawan may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Eh kadakin kan ano, guraan na ka sinsin. Basta siya, sinurot ko lang dirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga sawa. Mapanay, titawain. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. kat uray mabatak ang awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit digastak. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa nga gasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglaklaka la baron. Agbaakakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, amuna ka man? Ha? Oy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigay. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awang mo tindagiti nagdatakila ka murum sila. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Tagkakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y?
Awan mo't may lawan na mangayat kada tao. Oh, di ka man, Sandra. Iti kasta kinapintas mo. Awan gusto king ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyo. Oh, sige ngay. Nangasawa ka? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobiyak. Anya? Anya pilat ko ngay. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di, Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay saan itan, Sandra? Makayawanak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong kara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway dun dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli iji Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Ay, saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong arman. Ay kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si Kamagaya Maldren. Sumrak ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangikasarkon ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay, ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso, sige, aklunan kan. Yes! Ang yaman ak, Sandra. Ay, basta ati maharang. Awan ti ado pakipo na. Agkasartan, Sandra. Hikat makaamo ka, Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano ngay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalang araw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ng tiurayan agkasartan. Wan, Sandra. Ang imisit kamot tayo. Nasurok lang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo. Manay. Si kakit tim. Kastoy mata talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak.
Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insardin ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang umisit ti rupak, Aldrin. Ha? Alang aron. Iibusan tan to'y ginatang ta merinda dito isto. Agawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray ta jak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko? Anya nga ron ti maparte, intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, Nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako nak. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo kan ni Sandra. Nukas tamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala, ang mat anamiris ko dahil tao. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apadi, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyaon. Awan ti makalapad kanyak. Tabiyag ko dahil tao. Siyak tag-desisyon, iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amain. At daya mat kasta. Ay, pasensya kayo nabalayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan. Umunay ta amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka na kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko ngamin, narigat gayam ti agpamilya. Madanaganak ngamin. Taamangan no. Agbisinto lang ni Sandra iti sinong ko. Tas sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bakit at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpade aklangan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko. Apay nga agsipat kayo nga. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, san laang. Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang guwana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na ama pasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti rignak. Pimanawa kiti lugar mi kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. At dalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay ang mga dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabali manan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti kapsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.